Ngizocela kuba ngifunde incwadi eBhayibhelini elingcwele. Sofunda incwadi kaGenesis oqala sifunda amavesi ayisihlanu. Genesis chapter 1 from verse 1. Eqaleni uThixo wenza izulu nomhlaba. Umhlaba wawize uyicenge kwakumnyama ebusweni bamanzi. Moya kaThixo waya wahlala ebusweni bamanzi. Wathi uThixo akube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. uThixo wabona ukukhanya ukuthi kulungile. uThixo wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. Verse 5. Thixo waqamba ukukhanya imini, waqamba ubumnyama ubusuku. Ukuhlwa nokusa kwaba usuku lokuqala. Amen. Ngizocela kuba ibandla lingibambise ingoma yamashumi ayishagalolunye neshagalombili 98. Isabatha namhla Nkosi thokoza wena ngathi aleyo mini yakho awasi ethila yona Isabatha namhla Nkosi emesa isimfu sakho zona siyakulandela siyaliswa iswina uverse 19 esihlabelelweni esingcwele esifundiwe yisabatha namhla abantu nonke nini mesaba uJehova. Uma ibhala kahle uphombela le ndaba njengoba simenyiwe thina silapha simenywe inkosi Isabatha. Njengoba silapha sonke sizimenywa bakhona bangamenyiwe. Lapho bebuthene khona akababheki ngamehlo akhe. Kusho lombhalo ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe abakule nkonzo. Zikhonzi ezinhle zenkosi sisendabeni enkulu emkhosini oyingcwele weSabatha. Engafani nemkhosi yonke khona. Uthi mayiqhubeka ibhala uthi ebesebeka indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela kwabamesabayo. Ithi intombi engizalayo ngenye ilanga besenkonzweni emzini wasekuphakameni obudala. Uthi inkosi yayisisukuma isithi ngizocela umshumayeli ngeke ngimushe isibongo sakhe ngoba ingane zakhe ikhona lapha endlini. Angifundele umthandazo weSabatha. Wayesesukuma lo mshumayeli wayeseqala njengoba siqala sifunda umthandazo weSabatha.
wahlabelela ivesi lokuqala kwathi kwelesibili uthe eqhubeka nalo lesibili ivesi inkosi yasisukuma ngenyawo yashaya itafula yathi hlala phansi wayesehlala phansi umshumayeli ngokukhulu nyela ethi maNazaretha ingilozi yesabatha seyihambile phakathi kwethu ngoba lo mshumayeli usebhimba isihlabelelo somthandazo wesabatha zikhonzi ezinhle zenkosi sisendabeni enkulu kulomkhosi wesabatha esimangaliso engathi uNkulunkulu angasipha ukuhlonipha siwazi ukuthi isabatha liyini Ngizocela ezulwini ukuthi ngigxile kule ndaba engikhuluma ngayo yesabatha Uma uNkulunkulu edala izulu nomhlaba kule ncwadi kaGenesis engiyifundayo wadala zonke izinto ezinhle emhlabeni Labukhazikhazi bonke amagquma nezimanga nemango nemithombo yamanzi empompoza ngamandla Wayesayibuka zonke lezi zinto ayidalele ezinhle kangaka izwe lihle kangaka nobukhulu balo kodwa konke kakuhleli ngaphansi kodwa lobumnyama Wathi le ndawo enhle kangaka sengiyakhile yinhle into engiyakhile kodwa ihleli ngaphansi kodwa lobumnyama kudinga ukuthi mangikhanyise ivele bala wayesedabula ubumnyama ngokukhanya wadabula ubumnyama ngokukhanya fana neaphula elilodwa mawuthatha ummese ulidabula kuphuma ingcezu ezimbili wadabula ubumnyama ngokukhanya kwaphuma ingcezu ezimbili kwakhona ubumnyama kwakhona ukukhanya lezi zinto zombili mawuyihlanganisa uyilumbanisa lethi ke iBhayibheli verse 5 kwahlangana ubumnyama nokukhanya kwase kwakhusuko lodwa ngakho ke maNazaretha ingcwele isabatha likho namhlanje kumba iqali namhlanje kodwa isabatha lingena izolo ngolesihlanu ekushoneni kwenhlamvu yelanga kwaqala ubumnyama lobumnyama buqala izolo ntambama upart 1 kwahamba ubumnyama ubusuku bonke kaze kwasa namhlanje ekseni kwaseqala ukukhanya namhlanje ekseni kuyothi la kuphela khona ukukhanya kuhlangana ubumnyama nokukhanya kwakusuku lodwa ligcwele isabatha bese liyagcwala ayibonge inkosi ebese khulekela thina acelele thina zonke izinto esikhulekele thina kodwa masinikeze ukuthi asibusise inkonzo fanele sithathe imithandazo yabangcwele siyimukise enkosini amen ayibongwe inkosi Zihlobazi inhlanze enkosi ngikule nkonzo yesabatha esininye kuyo sizimeni zayo akababheki nangamehla akhe kodwa babheka nje kumagodi ehleni ephumeni wakhe Ngelinye ilanga ikhonze ezinhle zenkosi umfundisi esemhlanganweni ngimusho sibongo sakhe ngoba kubalekile lokho indaba engikhuluma ngayo isabatha ngikhuluma ngomuntu kodwa ngikhuluma ngesabatha wayesenkosini wayokhonza wathi inkosi ngiyacela ukuthi inkosi ngivumele ngibuyele ekhaya ngiyobheka ingane ekhaya umoya wami inhliziyo yami ingibize ekhaya uthi baba kuye ngoba lesihlanu nje namhlanje mfundisi sekuzongena inkonzo yesabatha ntambama singenisa isabatha uzogodwa kanjani uthi mfundisi inkosi baba inhliziyo yami ngiyizwa isekhaya ingibize ekhaya kona kwenzeka ukuthi ngikhona la kanti khona isidumbu sami kuphela kanti umphefumulo wami nomoya wami nenhliziyo yami ekwezinye indawo
ethi inkosi ngenye imini sithe masibheke esibukweni sasezulwini sihlola abantu kulomhlangano omkhulu ongaka olapha kaJulayi kodwa semasibheke esibukweni sasezulwini sathola beyimbijana abalapha kodwa basemakhaya bebaningi belapha emhlanganweni inhliziyo ikephi lapha ikhona incwadi engizoyifunda ka Exodus 35 ngicela ukulekelelwa kuyona kuzoba uverse 3 kuphela esayibheka ngiqhubekele la uyacela ke enkosini yakhonza ukuthi baba ngiyacela ukuba ngigoduke ngiye ekhaya ithi inkosi cha kulungile mntana ngihamba mfundisi ugoduka ekhaya wayesehamba egoduka ekhaya wayesegoduka ekhaya mayigoduka ekhaya kulehlanu yagibela ehlagibela uzofika ekhaya wafika ebusuku kakhulu ekhaya kulehlanu ntambama mayifika ekhaya kulehlanu ntambama uyangena ekhaya uma engena ekhaya endlini efika ikhuphukela ngaphezulu endlini kitchen around omkhulu wakhile lensizwa ka yayiganiwe lomfundisi wayiganiwe kukhonzi enamakhosikazi amathathu ehlala ndawonye nje kungekho inkinga isithembu sayizolo ke sasingena inkinga kakhulu asifani nesethu sanamhlanje kwakukuhle kungena inkinga bayi ehlela amakhosikazi akhe elukana kulesihlanu ntambama kodwa mayingena endlini wathi mayingena endlini wafica ikhobe lomlilo libasiwe othe umlilo ngosuku lwesabatha selingena isabatha ayibasokukhulu umlilo endlini ehleke gigitheke jabule ngekhonkinga ngizoyicela baba umshumayeli umfundele incwadi ka Exodus 35 verse 3 Ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha yabonga la sengena isabatha kodwa umlilo wawukhona phakathi kwalemusi wona obasile umlilo angazi ke noma nalesabatha babehlambulukele yini ngoba lenkonzo sikuyona bangcwele iyahlanjulukelwa kanjani ngoba lenkonzo sikuyo ngisho isihogo siyacishwa abasemajele bayakhishwa baphume lona suku abathola ngalithuba lokuthi bazovela kithi nangezibonakaliso basho ukuthi babhajwe lapho bekhona yiko umuntu mayigcinisa abathi kube khona umehluko made ngekho kuleli bandla simluleke ukuthi uma ugcinisa abathi bese yibona umehluko ngoba abakubo bangale ngapheshe kwethuna uJehova bakhumbula amen uma singena kule nkonzo siyilungiselele umyeni ozofika kithi emakhaya obabemkhulu siyawaklina ngolesihlanu lishanelwe lenzwe yonke into ikhaya libe lihle ubheke ukuthi awekho namangcono akhona ngoba uma labantwana bensimbi beshaya insimbi zikuphuma izingelosi ziyobhasobha imizi yamaNazaretha ubusuku zithi mayifika zibona amangcola mase zibuyele ekseni seyingane seyishaya insimbi zibuyele egumbini lezi izingelosi zifika ngale bese ziyavalelwa ezifike zangcola sibe sangena ekhaya lemthandazo ebangcwele uma
ziphuma lezi zingilosi zize ekhaya emakhaya amaNazaretha zizohlola imizi zithi maziza nezibusiso lemthandaza kade siyithandaza zithi maziza lezi zingilosi uma ziphawula zibona umuzi mazigijima phezulu kunesayini ezibonayo emzini weNazaretha zibona amatshe amhlophe abiyele umuzi zithi ngehla zithi masizibheka emasangweni ebese zibheka ngisho nasezindokeni ebese zibheka nasezicabheni ukuthi zizobona nodumisani Jehova amen bese sifika singena shibu siso sign umuzi weNazaretha zikhathi ezinhle zenkosi lenkonzo yalungiselelwa ma umuntu segezile abe clean ebese ngishikhaya lakhe akulona indlu esindwa isindwe korobwa ikorojwe kube clean kusha umoya ngaphakathi endlini amen bangcwele amen leli bandla sikulo ibandla lenhlanzeko amen alifuneki inuku leli bandla la emthandazweni wokulala ushembe usibhalele kahle kakhulu ngokuba uJehova yabahambela abantu bakhe kulaleni kwabo niyangizwa ngokolo uverse 35 ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo uyiphathe kahle indlu olala kuyo ukuze uJehova angekacunuke kuza kuwe ngephupho ubona uphupha amaphupha amabi nje kuthutha ngoclean uma seyiclean indlu ngisho umbhede wakho awubhalile Nkosi yami ushembe lapha kahle bhala kahle verse 32 uJehova bavezela abakhuleka kuya ngokumesaba bengangcolisa embhede abalala kobazi bakhuleka phezulu kwawo lembhede baphathe kahle amakhukho abo abalala kuwo namhlanje sidala ama double bed phathe kahle umbhede wakho lala kuwona kubhalwe lapha uyabona ke umbhede into ebalekile makholo sikhona esontweni noma sixakekile ziningi izixakayo sidinga imali idinga nani kodwa ave kubalekile kuyiNazaretha ukuthi uthenge umbhede omuhle ulale kahle embhedeni alright uyabona ma unombhede isikebe uthi mawulele umzimba wakho ushone phansi ubona inyawo awulungile lo mbhede uzosenzela enkulu inkinga lapha ebandleni lowo mbhede ngoba uzoba nenkinga ye back pain engapheli uye esontweni ufike umshumela kuthandazela akukhulekela kugcobe ngovasilina kurabhe ngovasilina ubuye ngesonto elizayo iback pain ayipheli ngoba umbhede lakona ulungile kube ngathi imthandaza ayisebenzi kanti inkinga inombhede lakuwona phathe kahle amakhukho silala kuwo uma kulehlane bangcwele asilale emashidini esilale ndawo kusonga somluko kodwa sifaka amashidi amasha ngoba sine visitor elizoba khona kuJehova elizosivakashela ngalusula ngesihlanu balekile visitor ngisho ingubo obekade usebenza ngazo isonto lonke awuyigqoki ngolesihlanu uma ulala ungena esale enkonzo yesabatha ufaka ingubo ezinhle ezintsha ayiqinile eyisoft ebese uyalala athi ushembe noma uphapha amaphaqo ebusuku wenze njani umkhonze ebese uyaguqa nomphaphama phakathi kobusuku ebese uyamkhonza it's scientifically proven ukuthi
abantu uma ngabe ungalali embhedeni oright ngeke ube right empilweni. So kurabha ngovaseline emqolo ngoba sesikurabhile sakunikeza imassage